Adofo ye mamu nyina akwa basro kokra e de ba eye emfa wo ho Nto Nipa so emfa wo ho Nto Nipa so ende ya asema da ho abenu mienu nyina yenim na emom ne nchire mu ne sa wo hwe eye oyi chire ya Adom TV e de bremo ewie bia na week no ewie bia no miensan ye de bremo na we aye foforo mu no chiankora eno ntine egusu ada ye pensem eye ensem na ekoso wo dwumadie na enura mani ji eye osikani ageman ho papa aw obi wa na nyame ye nadom sempo bia nyame na ye nadom na so wenye sika enchire ho woni hwan akura sa ukọ nanim na kodi nkomo woni hwan sa ukọ ne fie anajo a certain time enso hwede enura papa ye na eye me de ye me fese rade me enura me bukotodwe obi fie se rade mo a me na me nya bi na mentimi mmoa won a wonni bi no na enhira ho brase ka ho efe keke enti ya ye hwe enura no ye fa papa skani no ni suri ne ban na wo yi na enura no ye fa nya den ye fa emmomoden na ye fa moye bra enti sa wo nya sika na rade be hira bibia nso no usu banti na ma enhira no eho amanyam so na me hire ena fofo hwenra eyi ewuraba bi we fini ne ageman na skani ageman yiri na dan fofo wa so de be ko baabi hi no de wo ko baabi a wadanfo de wo ko nim de kwakonsi wo ho sawo no de wo ko twa so sanyo mi se ye me nam toto ne sei me ye ne sei mama me te wo me ha so de wo ko twa so be de na wo hu eni nti esremo enamfo namfo so emfa onipa empen bebre no ya na emfa nipa enko ewie papa ena se ye adwuma na ye wo mpotam nsori mu ye nnwuma mu se eneba kwa ebe yi a kire no mangame no otum se opese o kire se oye ofikuro bi so enu ntine pani o so fikuro no so ne de ne ho ato no eno no ye behwe eye tribalism kakra ana tribal issues tribal relations say ya ye tai pagya no a etimi do how e ba na ena se wo bi adwuma ho mpo hia se wo befa wo ubusuani bi wonua bi wo ba bi wo faase bi na wo de na be wura adwuma no se me na ma bi adwuma yo ena me wo faase no ena me ba no ti bra me enye hwe de odupon wa kire ni nyina ye nsem ebedi hu nkomo na awie ya famu adesuade ewo emfa ho Nto Nipa so edwumadi afie da bia nyame adom ye de brem ye de awrade ase ne dom ne homobro na ye mu ye ne ban bo entina yakwa na ne fie wasan ede yen abeka mo sei se beka mo sei nya yan yetumi ne ya ho ne ye onyankopon ne pe se na ye betena ase entina ne nso wadom ye na yete eye TV so awie eno ntisase da bi wa da bia meka se onyankopon anya wadom a untimi mfiri baabi afiri na waba se de awrade ase ne ban bo no ye soronko na ye miye ye soronko otumfo onyankopon osoro ne asase ye fo ade nyina so tumfo wono a woka ebem no wo hyegina wa kura ne de ne betoto awrade ho obiara ni honi nanim obiara ni honi nachi odamufu a onyankopon prekope the one true God na madam who be campaign for hofefo ne mo wura kura na e de fe na me see sister okohu nyankopon mo wura won se hwe o hwe se nyankopon wotie na ne mo wura kura che se ne mo wura efe enokre papa wi bia efe ye da wase se ye de wo ayen ja prekope na so kosada ehu ye mbobo na boye hu ban hira enka odin da na awie yi mene me maame me nua ba me sofu pani eye apostle Juliana Odro a ofi Daily Word Chapel international ewo Adenta new site Adenta new site and then so ye maame abekan yensa obatampa ye mu akwaba ye na me na oho na efe me na nso sa isiesia o
Sasa we dey obi kan so hwehwe tiase o. Na me tiase mo hwere se na mama aye ya. Ne ho aye fe no de hwehwe me chasement tiase o. Ene kan se me bom na me hwehwe. Ba to me sia fi me na ho. Me da se mo akwa papa ne mo friend na story obi a ho ye. Nya me Adom obi a ho ye. Ya da Yesu ase. Ana me ba be ma ono so me so fu penni. Ai penmu kwankyerefo sofo Mavi. Ka ya mama ye mahye kakra me se. Aso me kan ye, ni se o ya be. Me se na sofo we. Oho ye de. Sofo Reverend Dr. Prophet Eliphas Ankrakutin. I was the House of Prophecy. Asori kuo no ano na ewie nso abekan say sofo me mama so akwa ba. Ma me jezo. Why if you lazy ni fata papa? Oh, sawa ho. If we ho. Ho de nbi ma fabric ma fabric Why if me who am say why if ma fabric o si horse so Holland yo ahwefo ma fabric o ride horse horse asra kesiye oni misesian horse no mo ride kesiye but men kan hwe ma fabric o be kwa ba be wa be to me wa anyway ye dru ha na aja ya kan me fata lace me das your palms o ya ade pa me da na se nyame hira no no so me the number be to dwa pe bia my wife. Now they are corner of the wife actually. So for did you anyway, and they shall you. Yes, share your main questions any videos no. Mammy be obey Juma. Mama de em say o share. Enti me pesanka. Ye yichire na ye hwe wi a na ye di ho nkomo. Say tribal issues no. Ana say ya de sa hye yan dwen mu a ensunsan so bi wo ho ana so say timi de o how bi ba na timi de papa na de ba but ansa na ye be hwe no ye be twe ho kitwa bi ahwefo ye twe ho kitwa bi ne aba ye ba pe ye be hwe ye video no na femi ne mpanifo apensen mu na de be ye adisuade de ama no na so wafa and me producer director Priscilla Anaman Prissy Mami Esi Anaman ane ene ono na o produce director me enu ntimi dana se Mr. Dodo ha camera ena osmosis Frank sound light ena MCR for omunyina ebo machi dom ena na edi dwumade Ibrahim ti no ye betwe ho ye ba beto a eye Emfa ho Nto Nipa so chatroom komo twetwe so Nto Nipa so no ni penya Nto Nipa so no ni penya yo adofo emamu nyina akwa ba bio e de ba eye dwumadie yi so Emfa ho Nto Nipa so ye wo eye aboafo a won tan achi eye Agbebehebo center won mo tan achi pa na efe organic hair syrup almost so etan achi na New East Chinese Hospital enso so ekan ho na won nyina eka boaboa no na wo pushi yen wo pia yen ma ye di dwumadie e de bremo Agbebe o so tum last stop ho ye wa yare safie bo modin yare bia a obi a ko na won entum free wo ni padua no emma organic enso eboa ma eye emma yen hormonal disorders eye yenya ene bia embe du empani fie so emma how titiri emma wonyi asebe ma ho ayefe waso beto edubo so brema Emfa wo haw na ya obi a emrew ganike syrup no ebeboa wo na New East Chinese Hospital so de wakwadare ewo nompe ayare hwemu so dompe mu abu akiri bremu usisi enioma bia fa wo dompe hu ade wo haw ne oya obrewo no New East Chinese Hospital for ebehwe na won so asawo yare preku pe enyuma kuei na eboye chidom na yemrew ne yemehwe yem video no yehwe video no wi a na yahwehwe eho enkomo adofo we de mo amani tua mate bi nso akoma somu na ansa na eba be twetwe enkomo no me invite me mana mo social media no mumra adwa money 1 class prefect Raina mo comfortese dua no Elizabeth Ferguson mo Abnaje mo ene afoforo fo ma beka ho mo ye memba ni nyina mumra na mo fo ma adwen kire no mbra na ye nyina ye ntimi nya dan ento ato adwen emfamfa eye enkomotwetwe a ye twetwe ehu
Prissy Asare ono so e kan man ho bi ono so say den or say nice spectacles mamekua really suits you and good afternoon to you all you Prissy yes you share landing for nyina na Milipool ono so say ye ho ayefe papa na Adom TV e de kan say mon share mon like o share no na wo like na che say the comment no so ba na ye je na edini na account lady kuma smart of Philadelphia mungina me twensa mo beba na mo de mo messages na ba ya me show me fam free mama ho ade mungina mpo mo ye nipa ho adwuma but me fam free mama ho what say the mama can apart from the mama can no say na won di yawo say odupon kwan a ode won nam so adwuma no mu no enya de papa e ma wani nye ti say woni nipa ye adwuma na nipa na starte bochenku na wasate di ameminifi wodwendwendwe sansemi wo ho a ohwa etimi affect adwuma na kura nsana yaba remarks na maame ne ye no yo mame yakwanya mi shira bebre amen no shira nso ma ahwefo nso nyankopon shira mo na ontomo nkwam oma ne amoye nyina nyeye na social media fo no so nyame nhwie ne sikensuo ngumu so na mon share mayen dase mama adwuma won say nyame boa wo no de adwuma bi hya won sa na ofa enkrofo eka ho a esese wodo won se we awo ho wo treat won se we awo ho se wonu won didi bom a ekire odo sane a wonu won be ka asafa sana obebu won din afa se wonu won tena yi a won so wonu obetena yi adwuma na bekoso nipa hu nipa hwa adwuma bekoso na se o ka se adwuma na ye medie nti me ye ni hey ochina nko wo adwuma na be hwe fom adwuma no won wo kura na me ye adwuma won ensoma enkoso enti aboafo na egu ase no ese e value won na ye di obuni ni die so ema won na ye me won se ne awoye no so eboa na se ye appreciate won say ya adwuma na betre na benya ho branches nyina bebre no aya no obi wo fo se adwuma na ye ne de ya enti ni sika ne hyem enti ni opebia na otutu nipa mkura na wateam wo yasa nipa ni bi wa osugu ne mu bi wa won antete ne sa ahu e wo se ne watea obi fa oye mistake kura wo kon bia won no be fa so na won na kasa obi won se wo do no se wunua wo do no se won ni nyina na ye adwuma no o se ode na homodin hyem ode utie maami kasa o se oye pahine sin no na ohwese na ayo otea ne fa ofa se kura no mate hey fa se woni nipa nkasasa even ne muampo but ebi no moye nti yesese ye kasa kire won wo yesa wo se wadwuma ebe wieye wadwuma de be hyew ni awde hyem nyina ebe ko nachi na so pese wadwuma no koso dia wo hu nipa ye na wo hu se na wo be ye nipa afa wo be hu se inhyira bem nyankopon kura se wo hwe Psalm 133 Psalm 133 verse 1 o se hwe yeye ene fe ye se gidi mu anuanom bom etena faako wo yesa inhyira bem anuonyam bem nkoso bem tisi wo hu nipa hwe ya wo adwuma no ebesei yo sane ma me esenen se ubi adwuma no wo sika no wo ahonya no wo bibia wo fame no na se wo hu nipa ya yensu ase ni nipa betina yi so dupon eyi so ban pa di kire ma me ya nka won ne emrante na nka won nyina honi ne ho ya se pe na nkola na start fa ho obo ho po so obi ye bone kura na won ma me kan kire because oni won ti yi obi se bibi adwo ho kan kire te me sre mo Oma nyame ayo madmo wato mo nsema mo onwuma no ne bi anwuma kase wa employ nkrofo no yesrem na mpanimfo no so ya ede mototo ano no so obi abi adwuma no de wato ano na wo ye kankran kenchan no nipa no obi adwuma no onye den de ono ebi adwuma no afa employ wo se be ye adwuma na so be hwe nkrofo so anko nipa no onye den smart ya se enti mo ba ye nyina ya nwene na ye ntime ne ye ho entena ewo asumdue mu sane awurade ani onyam ebede di papa mama akasa fa
eye send ye nipa betina afa ho yen hwe the tribal effect man we obetimi de bi aka ho ekoso ya sitinam mama da say they be America's platform way very educative and one of the largest in the whole Ghana and outside the country cause yenya especially ka say ombranye mompaye e kire say platform ni so I mean sure mo nyina na ye social media for them say omo number 1 omo kra de omo number omo twam ene omo magimre ehwe yen tribal differences no mechia mame akosua there is machia na nama of Ghana most beautiful ene mame nana tribal differences ye ba nyame asemu a Bible ebe clear that tribal issue no in the Old Testament that tribal issues but about New Testament there is neither Greek nor Jew. There is neither Greek nor Jew. It is a mini obi free kro baako. But some you jidi ni dia then we are one people. Because a moja baako pe and a beji nyina. We are bought with a blood, not bloods. Yeah. A moja baako pe na a beji nyina e de yetwe. It say you say a Christopher, ye jidi for and as impo we now realize say obi ene unya busuani and obi ni emfi kura eno nkire se onye nipa eno nkire se onfata bi and the moment ye the tribal issues ban and the one hatred and the what time and ever because onye unua ntino o ye na dia onwene ho no kre o free ukrom ntino o ye na dia onwene ho ye wo ya bebu bebre wa with time no esit me esakram se ukrom pete ewo nam a ebika enye ukrom pete ebi dangerous o enye pete bia no ukrom pete bia no we nam ebika dabi o ba we don pay kwa almost we don pay no just otu ase eti yem fan share tim se nipa no okura kuma pa ene adwen pa na so se ode boawa se wo no bi fi krom obetna your money amana broso enokre ntimi Emfa ne se we de ofri mi krom ntimi ne na kan bom we ofri mi krom da bi ye nyina ye nipa se ne sofo e ka no yenko ma ho ne hwe se eye koba ne san sunsanso bi etimi firi mu ba se bia dem ho bebo prof se prof de o ye me ba prof de o ye mi nua prof de o ye mi krom ni enti na che se mi hu no esoro kakra chen won aka no etimi de sunsanso bi ba me na edin sunsanso papa sunsanso de ban bi ni se ebokru o ye tribalism wo edwuma mu ni ade a one kro na robo man robo abusia me ntwa wa no me pese wa ye sofu pani wanya no enhuye anante ye se nsori mukura no wo bo sa bra ne sa ye yi sa suman na de asori mu obi o ye ni krom ni ntopon no we ni krom ni we de menim no we de ebi wo ye sofu pani we hu wa nya ntete ebi sa pa me na me hu bebre na eba sa pa ye kire won odo because nyankopon onye yiyim ena ompe nipam obi okro se oyi osofu bi wo ha eskafo no kwa no wo mo obo obi ebi wo ni ska wa sori dem mo fa anye he man office ya me hu sa asofo dem obo onu ni ska se ko hu asofo nket one ni nyina enye suban papa hu se Kristo bain ye oka nipa nyina bonobo nipa nyina ye ne dio ena ochena wonim ono na wieye wonim bebia bakako hia no wonim ne nyame ahyehya ama no wahu na siesie bepa wonipam o wedio ye minua wedio wo skanti ene mebe prophesy soronko agu no so yenhwe ne ye ena bebre no so aya sabe asofo ne bi yenhwe sene ya ye ne yebirim be ya afa oyo skani titembia no ne dig na obo ena ono nkoa no ono nkoa ena wo ye party na je se won nkoa na wafre won a wo ni benede on kai won nyina yesu ban papa e won sorry mu papa apa wo so opon a eyirim group nko eno so e dia sorry no kofom e da won leader na ma sorry say group ni nyina ara ma sorry what you say e de asorry no ba form to be say asorry dem a ye wo group A ene group we ba sorry a group we ma sorry o sha sorry dem a yen empanimfo na kandifo no
a ewa sorry na sorry mpanimfo no ene ye ma ne basa na mema wa yi ano but ye betwe ho ye ba ye abehwe say ye fault no efi yen asofo no me nya asofo mo asofo no ana so say efi asori mpanimfo no leadership of the church ne ma ne basa na koye ewiase ade ye twe ho ne abasesi amam ko ba bia hwefo ne nkomo no ede adesuade bebre so wo ye basia Found to Nipa swe no ni penya found to Nipa swe no ni penya yo adafo e mamu nyina akwa ba bio ye bre no so edwane pa eno ntino ye bebo ye nsam ne tawtaw sane be ya ye betimi ayedan ede de aka ne nyina ede beba ma ye twa onu bisawo the effect of say ye entertain tribalism ede anyoma ene timi de ba de ntine ye be yesa society na influence yen ananso say ye den e ma sa anyoma no eba ene ne effect okay me na me da say obu abusuan ni mo say enkoware wo say akuro yim yo na me ken oberima yin so bia hu no wani je ne ho ma hyehye bibia okohu abusuafo no obisa ni sofia what me fa ne so sofi french o say me fi ha the french for ma na French for ma say onye dipa just oye denga o ma kwan e bia french ni bi betena wo nchen bibi kakra bi esi yenti no aye biribi atu abusuan ni say would fi abusuan ni mu dia wonware french ni ye fa say ye na bi fi US nti je say yende ye nware french ni me kan so french ni ono na me hu seme na ne bobra ebe ye asubie be ba obume you say me na ni hia mu say ye connect me mfia nen nso abusuafo de won na besi wo se ken oro ma nko ware wo nti one ema unya ware papa wo de anu be mu a ebia na eno ne waware pa eno na nka wo kuma ubenya wasumdwe ubetumi abobra ni ye na so esane se wo se wo makwan e ma nko ware wo ne ntino na wa de papa na akwan wo ne pa afi no wo de ba ma wo no na eye wo kurom ni na eye wo french ni no na eno nso ya e na so fo kan yi enti wo kurom petro ba wi awe wo dom pedi nyina aka ho enti one e ma yen aware nkoso enti esise ye yi fi ho awofo na ejanom se ne woti a se wo ba no kofa nipa ne ba na se oso no no pa na we awo ye oni hwehwem na wo se yi we beboa fa pai bota na chi hwie nhire gu wonso na ne awo be ye enye ye na ankoye te se ba akona de bia mo de ye mfato se ebusuan we di omem ena obi wo ho nso ya wakofa na be unua na bia wo de na ba we awadwumem traba ebi ani okubetu ko so de minua me ma minua enti ene me ma ne post adwuman ono ba no ba be sen omu esane so ne fi kuro ba ko nti no on fe ne di kura amawo bebre sisi ofe kura no ba be ton fe no ba be ton wo ba be se wadwuman so wadwuman ahwefo e de aka ho e de wadwuman abehwefom se po Daniel Chire osio ensima ye kan wo ha wie ni nyina ye nokware na piaga nso oso hwe ye mfi achim asafo Ellen Entry also this is a very educative program. God bless you all. Reverend Eliphas Ankrakutin also I greet you. Mama Joe Ej also ensima ye kan nyina pepe Rahina Zakaria also me obisasa me ho te sen Rahina me ho yo na so ne mofra no te sen wa brochi memu so se mo so mo ho ye adwa money one me class prophet or say we are actively kicking on it obi di nko wo che ni panse ne ho ye ne ho eden mama Juliana Odro or say mama Equia, this program is very educative. God bless you. And back on so mama Juliana Odro is looking very beautiful. You are looking very shiny, very smashing. I don't want to be also for please. Where are you guys? It's a lesson time. I do lesson time with Yampa. We are Abraham lessons, no. A hand Jumedius no be jan untim baby abuko bi amomra. Josila Beidu also say Yame Oisha yina na she's really enjoying the program. Kofi TFP also say sa program we dia man hwa na nyame a wo hwe yen fit achievement ya. No say it's a wonderful educative program papa na ochia me ne me guest ni nyina
Lady Smart Kuma, I also share live from Philadelphia. And Pamela almost swim room, we can't know one bow. Before we know, so bad. So I want mine, but more than bra. And Kofi if you ask Andy Biaba, Nina, Princess Irene Abuaje, please, you don't read my messages so of late. It's up there. And one I may read the sweetheart. Message, I don't know where read the princess. To the Safa baby brand, I'm reading. Yeah, me share. Young come man where ye and where we share. So I employ. Nto Nipa. Say be a unu be ba. E be a wafa si bi. Wadanfu bi. Dine ura wejumemu. Ya na a good idea. Na share the odupon. Ya wade papa. Ne wafa. Ejuma imu. Mame. E be a nyani nyina na negative. But yes, you more dear. Adebakuna de bia meka. The problem of younger generations, we don't know the boundaries. I go with the point Adebia meka say kwanya Laban edi Jacob faso. Kwanya Laban edi Jacob faso. Oba kra o Abraham atena se kwanya ko ware obi kurom. Esau ware wo ekunu Abraham bufuye. But look at the kind of treatment of the man ewa ware ase. Number 2, look at the kind of salary or exchange with time. If it's a company, that's a nipa no, me back company and a juma. That's a nipa unqualified. And don't just you crew when you find ebe tuano. What good juma no? What good? In advance, why they? What good no? Even a juma mono, the only money crown our bemuno you crew you know. Sometimes they think that oh you mean nuya or you me busu ni me the free crew back home. So if they don't put in their maximum impact and effort, thinking say we yes oh pamona or hinibi ebusua panyi bi wo fa bi sewa bi anti bi be pacho. They end up behaving anyhow. But almost 95% behave anyhow because when you say would be pamono. And now papa so for be can say me chere say mama asafo ami wo me say me fa asafo Nto Nipa e dey na koye adwuma e wo ba bia me wo de la like o say me nya bi da because what the Nipa be me ensako o mu nyinara kogu nanimu ase ento for bi amfi ba bi ono e free wo na asafo no mu fo mo nko e ne ko be fa obontunsu ni na ko serious man so what I say very serious. And I know which we are so where me answer dia where make us or botai bi say or yet the air tanya I say you see Ghana from man be bring national anthem what God has put together let no man put ascender. It was there sorry them titi or ba titi bema when him say you dia deacon the deaconess any elders for transaction I could quotation e dia toso e dia toso dia would mean ya no ogusu April baby ya meti idea obeko soft penny mama obeko mama fa wo dia yebre na yebre na wo de no ebe toa so na de futu aka ho na de na ma na toa so na fe sofo so de ne de na abe abode tofa na no so the number atoa so but answer na no fabric center anu ama me lace ye ma me ye me sesian antitina oba ya asanto a me so Holland what horse so oni ne kunu na obeba beto meke okokokoko obeba ti Ghana afu ma wo ginani Holland why I fabric center wo China house opposite Rollins Park so per lace material bibia me man mo from penny die bia koma ma ho the number is 0243 938 556 0243 938-556 friend so what you took plan on parcel near the abroad the person be na ma bi on be no e dia ma fabric center for there almost say entoma ne ntade de na jesu ene ho and afa ya ma me fasting cosmetics ono so na ma me nku mama Joyce Akwe Mrs Papa was me kan show say and how ma skin no and go through hardship or say skin no o ma na aduane pedia e mo no so e ye fefefe and you share fasting cosmetics any skincare share kwan I was Sphincter Road Tema Community 4 and East West Legon also over ho fasting number is 0244 7362471
0244 736271. Ma, but the top factor will never number an account. Near mechanic say, Ubuya Juma, men find Yenri animal. Would the Yenri animal summer with Juman a begu. In fact, our and yet a bushing some. Oh, yes, sir, a begu. Yamma Yamishram be bremicha del wetchup of Funyana, and you bray ye beshia. My number is 0244 409035. 0244 409035. And a michia. Apostle Van Dyke Udroso, my husband. Yamishran be pray. Papa, Mabe, the America at you for any tribalism say obedient confidence issue one. Don't betray the confidence. Don't betray that confidence. The number is 0270 001 002 0270 001 002. Me say on pipe one hour born fabric member ma Yamishra. Yamisha yina yame Adom adasene odi cheya ye be san atena ase ne de efutuo foforo e de abre ya hwefo ye da mo nyina ase mo have a lovely weekend. God bless you all. Ye chia papa Apostle Odro obeja mama so papa yame onhira na Joyce ye nua ba Joyce so e be boss of achidom anti Joyce so ye da wase ye da mo nyina ase. Bye bye. Bye. Found to Nipa so no ni penya. Found to Nipa so no ni penya yo.